He is a Senate Speaker. Hello? Wetangula has got 5 MPs and 1 senator. He is number 3 in command. President, Deputy Speaker. And he has one county called Bungoma. Kisii, we have 3 counties. 1, Nyamira. 2, Kisii. 3, diaspora. Usibaliziko. When Nyachae was alive in 2002, tulishika yeye nyuma kwa kutumetisa ndio tulifanya maajabu Kisii hapa. Kweli roho? Nyachae kwa hapa yani bali mgatua. Ndarera. Modi ya marila. Boka. Kumepambauka. Chikura cheito to uchaka kunamase. Ondobe karomo gere, ndobe kumenyamato, ndobe karomo coast, paka na nja koya onye chikura. Bama ya koronga isiko, bato ramanga ndo wiki. Ndo wiki. Ndo ro sento yo. Mwaka wa kurumara kwa ndo sigete musigete mono tramata kusi. Akatabanga babusi na matianyo yo nataka nyana ngabono omayitenga inoka ingatambe chikiro chimitaimere ngobone ngaki kwane atoko bukuma kwa nabo obodoto kwa odotoreria bwakoma kwa mele komera bana bao watu tiga njena na tenga ba usima minto allo onyo wewe obodoto igali taribo na tele ko kwa kura yani so ra wali kwa itoboke na ntuburu bakaro ngori abana baitoboke mbona kari gaito kaje kurungu ngabo yaro kari gaito kaje waka yumaja kwa yumaja neru na watu wanaosema pia kusi tumesema wale wote wa vyama vya Kisii PDP pale mimi ndio kiongozi nimesema interest zangu kando kwanza mgusi wasema wake omuzika mwanzo yao mwenyewe amesema kwanza ajiache mwenyewe omgusi na mama omuzika kengele kwa ndugu tena atinga interest yake omgusi na mama eba benyosi byachira amo abiwa dana kai gaito bawo chigoje namoka bisati naro bisati kunyambia pipi ukai ebya mabine kurubusha tena ki otoko sikera ya sawa ne omuntu kurushi kane kameke hawo ate udo andiga otoko tena kitata ayo soete nyumba tokubara mucho ira ka odio omuntu bakule sako so mama dama to asiekire to asiekire saugeto akaigito na kabaka ke na kuto oire sango so na matagizaje mwamoigwa na ro ataro ngataisa inigento omusaja nkaikobe ngoko orande gisabotame ani ngokurani oyo kobaisi koine omoso nyombo yu tomukurira na nyumba ato isagato rosi anyo mero arosi bisa komoni wete na kwa nda kwa kombara me yango ne mugirango maate omwana nalenga koyo mokurugwa ombasa pepo osafari bagadani ombasa pepo tuwe mugaka Moses imbwata kana ngolga bilingo tugaga gakaye ko itana ombasa pepo data bapola asoko kole rapi tushikane pamoja kama jamii tuende mbele kama mhusi tanibo itenonde ni tatiko ya kula kide Jones omohusi asikwe that will be my pride before I die ochinga bosana toise tomo ganyete mahamusi tomo ganyete musi tomo teri kuwa kura echeito chako eke tukapata funding kwa dukana ndaya business cheito kwa utuambira busongo tutaona na mbele iruhusu kwa heshima kubwa nisalikaribisha ndugu yangu mtoto wangu baada ya kutaka kama mrona matembea kama mromorunge kwa ngamira okokomo museneta okomo omogeni oyomo murone kuruma haje mbugirango mamo mwabo oyo minto na kimoni wetu byego na hata kwani kesombo mkoywa na ndesa sini ya kanso na nese teji tamu ibere na kwani gweto botembo ndiende na bono bogaba mabara kore taisa ini kyangano kyamo kange grogori sur bosi musoke nywa katika gato mondanga chikoralia usi bomema dawa niruhusu nimkaribishe mheshimiwa seneta wetu
Okongo Omogeni ambaye ni senior council na senator katika Nyamira County.